o e wale na kunua Australia au maha whaikau. Tā buatu ki e ui tau, kau mai whanau. Awa te whatakoni, ke tōnga kua te o te tonu ki whatakoa. Tā mō, ki whai hawai wāne ka me whorofora, o tau whanonga ki ai, ki pongpongi. Rea mai, randai ke kau ka rei tāni mō, i teu whatungia o pongpongi. O lau monu, o lau tā wāni ai, i ai ho kai mahi, o neswani ai ki, o toke tā tōne i masingia. Wa hau mai, ai ofa e tai na lotu, o ni graduates, o wi tō au mai whānau, o whānau i toa te, te toa SSC. O tai na ofa, o maheri toa te, o tau he, te pongpongi. Tai na California ngai, whaikau ka rei tā whakahokuani. Ai hike kana tai Palestini. Nā ku te reu, u alu ki mai, i SSC. Te tai ngai whakahokuani ai, na hange ku moreha ku mea. Kai ki utui, i hau ngoma ku ni whakahokuani. Anong ki ai o whoha, o talani Antoni, o na ki talanoa ko ni hata. Ai still can't believe it. O tau whato mai ha, o ose tamai ia, o tau hui a pula te mai. Ka talanoa, ka mui, ka moe toke tā, kai te konako o si, te konako a kumua, kai mau maue, o mau kapsiasi, o mau simai, ki whare tōro, o mau whare kā, o tō, te mau ngāo e mau ki whā, me pāru e mo kāwa, o mau mama kāwa pe mo kāri i ose ngāo e. Te o kangatonu mātu, kangatonu, tō mohe ngāo māna o rō, o whānu mai o kua, o mau kuru, o tō mantu i a. Tangata i Palestini. Tala noa, me toka maani, i fua ki pare. E lau tō whasāpa te koia, a wāka o ni Palestini. Te tō tala noa, pa mui muia, pa mui te kia. Te tō naufo o sio, i hala whanonga nai fō mai tangata e ki, le o stāwari wari mai pē, e se wāni kiwi, ai hala te fō wai. Aua tōru koe a te se mā, na kulere mai, i ola nini ka mūkai na lotu he whea āngi, i te tōngi whaos, e ato waka o kalaisi, mau whoki atu koe ia, whaingata ia lahi o sino. Aua tōru, o tō watu whai maha, Mālo pe o Christmas mai ka. Te hoko atu whaos tau, kai ki urea ki si au whainga tā ia ospa buke rot, ko te whoki e whaima. Te siri e toi tā mau o mafu. Te whamau sino, iai ngai mea tōni, whanga whataku, ka auf. Te matala noa ko me se wāni ki, ke o whairo ki ai ka taramai, saia. Tokama o kuta tō mou nere. Kani whakahoko mai e kōnga, o e mou nere. Te mai o e ki kore ki, na kulere mai ki whanuani, na usiasi me rutisi. O sāpatu mo no wā, kulere anu o mataku e ngā whang, o
rahe kau au bisa sekolah ayam mari manton. Kalau di lotu sahabat itu ya pilih malama pilih lakang pilih ada siasi sekitar yang tolong. Kau mau berjalan ke betul nabi kaya sekolah selama waktu kau apa yang siasi. Bosiai ke siapa yang masih dia kapan family. Kakau lama yang dia berlaku dan yang masih dia. Kita tu mengenal pengakasi kita umur kuasa miwer pengakasi le magereta lalu mai pemau pakai bidang. Nah ia itu berbicara soal yang masih dia. Orang Anof atau dari mana tu Anof nama sias foto dia. Betul time ni hok atau ayat posisi di Australia, betul matu kusun family, foto kilo, betul tu sias afit nato. Nah, kalau lang ya itu masih kilo itu mau siapa yang masih dia. Betul time ni yo hikmai i loto toma hoko koe whaifikau kulete, whaifikau se nare, me hoko no loto whare. Ko loto whare ki o kumikai kia, siaso no whare maa. Ma wongi te whakaki loto toma, tai lahu ma woa toko api, peki ahtaha iana. Woho ke matoro, whaike riha, i he peiko, o te rana e paistei. Lele koe ko lama te o hoka kanda ki ko este o ke hoka pe ho ati o trai ya o tai ko lama ari ma ko ati ko tai sis wasta ko na ku lele mai mo tai na ku e hire ma o te bone e fi e ma lele ko lama he mo to fo ki o to tonga malo dia o ose mo kuma awa dia i whakawha taku ko matua whie kai ia au ki matua o siaona ko e te maharan whilawe toko o takai ki tala mai ko ilo whiku e maki ia i kai e kai o rea tau ki siaona tato kuha siaona te apu pa este i o awa mea mo kuha takai ki kai e mautoro ka fulau ni mātou kaisi. Ka me pōpo ia te pōngo e tai whiunga ka ni mautoro na koe tōma mo ia ka te mai wei. Te mai wei ki ka ni holoki ka āma e mahei ka muna tūma ka ni āma e whio ki wāo i mawa aluta. Ka ni fulau āma ki wākau mo kalaisi na tau siasi he lata ana koe whitia ke re furawa kia. Ma whai i mama kama u kai hiro he kakai ia o Prai Chesi koe whaiwhikau. Kai te nau hiro koe Palestine. Iai ka u iruta mai i fōwho ana i Prai Chesi kai i mau siasi. Te whakahau koane e te kia e te kiani e nau tāki na nau kehe, ko i au e. E tangata ne ki ino e ko Palestine ko i kuno nakula, ma ko kumana, ko me floke a mai maheta ni alu hifo, e paparo. Ko e tāso i o Paskinea, ko ki a ho, mautoro, e tō ui, ke maumou. Whorofora ne lau ma tau tōru whongu kumiri. Tara noa e apostolo sensi, koe te hina sisu. Nei kai tui, ai apostolo oni, ke koe te hinani i tai te tamatai ministria sisu. Ke tui koe misaia ia koe aro ia o tua. Tana hopa se nisi, koe tōtā ke whakipaki kia sisu.
Nane mea mai ngā ka sisu, he tala mai pāsawa, ke te tāma ei. Kai ko tā tonga e te tāli hāsiu, ke te mea piai. Nā te tāli mai, ke te mea piai ke iwa e mā mani. Ko ni saya koe, koe alo koe o kua. Kei whai o hoko petia, toi tua sisu, e toki tui ai hina koe na semis. Koe mōni ko sisu ko ni saya ia koe ao ia oi o tua. E toki hoko ai a semis. Koe tangata ko whanau fō e whāt e mōi. Koe mai ei ko sisu Christ. E nei ui ai a semis. Koe pō ia sesi I Jerusalem. He is the pillar of the church. Tāna tif, e mea awhai o māri mātori mai pekari. Ai mawhai e no tū. Kia koi au, te dia e tō mui, ka mai mui no tū. Ka tāre whanei te te au. Tāma me I mō no tū. Ka mea au e au ka tāhania. I ministry ka mai au o mau whai wā awa. Ai o tū. Ko whire whawhara koe, ko higa apostolo CBC, he was known to be a man of prayer. Every morning, he is on his knee and praying and fellowship with the Lord and give him everything he needs to do with his life. And I hope I say this, nai kai ka apostol kai koko, koe tāti asiasi I Jerusalem. Whai au mai, e kauwhakahe I Jerusalem, he ka kai siu, o nā whanau he maui, ai ta mai o e kini. Nā wonga buka se misa kalani, kai, ai otua, kai te mauni koe, me tumu te pai. Gāna service, o ko kai te raki, o sio ni whanau tamatangata, o ko nea whio mea. E nā lia service, me tumu te pai, whanau whakapone tō, o kai te pia. Kana koe whaha te mō vai. Kai loko service, tamai whakamolea nau tōru, kai te nau ilo mea o nau whai. Koe taini koe na nau mea ki nau awe sino service I whara whakapu. Anau tok sio ki tuio service, o hangea no tui I whara whakapu. O he tui o tāmeri, ai patu hono tui, he tui o. Anau tok ilo ai ko service, koe tamata na ne moina, ai tok. Koe awa nake e whae service, mai se mix ka pau tata tui koe. Te taurāi ka moto poua, ki hei ki, papune whie kaia, ka reo mai langi o tui. Taurāi moto poua, moko sia, ka ke pērane. Tu ke whai ke hei ki o whamā kona, tu ke whai ke hei ki o whamā kona. Kai ke whai ka kā ue, o tui, o kumai. Ka mai se mix koe tui, e alwhata, te moi ngā ue. Whola koe, lahi o mana kō. E tāke eiti, ko hai whola, e whioma ma kō siwāni ki. E o mea e māma whola koe. O sini, koe tangata, u whakata kō. O mea une lea aki, koe mea ia kuri whai. Nā e te tau, kono mutu, o mana tu. Nā e te tau mea nai tui ki ai, moi mea nani ngā oi. Koe tangata nei kai whamori mai e hapa tai ni.
tuli ki program. O se program tuli ki program. Ko ne flower ki Christchurch, o no hei he ko ne a, tamata ni program he ki o, me Christchurch. He was a man of vision. If you have vision, you don't have to waste your time and abuse your life and abuse your time because you have no vision. Tapi tangata ka ni mau ang mga pamutay ni wangpe de ui ay ki koi vivo de iro ay vision ay ki kene mo. Koi ang katukawan on ni apostol sensi daging kapro. Nasias ko tata ay kaya tu'y ihayki. Kita hopo na kayo ito, tayang kumawa iyon, ay tayo kutote. Kamauwi hatapa kamayki, ay mauwi mea kutote. We have to take care of vertical relationship. Kamauwi hatapa kamayki, your horizontal relationship will be fine. Mo yo ka tau palema ko ha tau totana e ha mea ko pe ta fa ki ka tau lia ko tau ba to mo e ki ke pa ko ka te la pa ko ka tau ba mo e ki pe pa ko ka ane ko me na ho ya ki sa mi la ma ma e ya mo i lai ko tau ai ki ama ya i lai mo wa ko ma fa to ya ko na de ho ko ta ki seri na le hau ko whakamao. Na le hau ko e whakafu. O le te maua kira ki hama ngāti whatum iana. Kai hama tai ko mo e ki ka usātu ana mare mare. Na le āe ko ko ia tūru tui. Na me maui ui mo mā mo e ki na ui e ki a sātu ana mare mare. I whamātu na ilai ko tau e ki. Kaya ko tayo kaya ko tayo mali kamu kaya ikaw doon siya sa tanta kaya ikaw doon famin kung ifamaw nga yung tayo nito mo eki ifay na ulo ko kaya tatawa na yung tao ko ikiyay ang mga awe ako tao fay Mawin au kitopi. Tau ko ka ka ba pamoy ki patui terita. Ko tanga na no he mo wi ko tanga mo lo. Me a ko to pe terita. Ne a ko to. Ne a ko le ko na me a ko to pe na ka flala terita. No ki mo ma. Tu mai no mai fili ki tau. Pulang tu ya David, ya tua, jadi tuannya oke walau tahu, kekai. He always asks him first to see whether God is willing for him to go along. Kui tahu Latina, I thought willing, Theo Valenti. Kaya mahutinga kita ipokpoki. On your knees, Theo Valenti, ask God, are you willing for me to go ahead? Kaya mawof, e aloma, kukuke forward. Tangata na magkepteo, na mga sa ko Tapi mawe ang ako patay ni. Ko lama sa tumiya ko mission na ujay ni. Ko niya. Obraw. O formalwan. Iyan po. Ako falik, o to de. Ko fay mama ko. Nawe ko magkopya. Mau ketawa, itu pun
Amen. Ore ke tau i matoku, i mamimang iau whamu mawhāhi, i koia o whai tau whamu. Ngā ngau e atu hana o whai, ai whinangaro he tamai, hala ne fōa i te tau eiki, tau, mono samariti.
Leo nilifanya kazi mautani kama wito kama sana nilihoka kwa kamai nilihoka kwa usukani nilihoka kwa kui nilihoka kwa faikran wewe nilihoka kwa faikran na nilihoka kwa faikran kule Ainda não é o ramo para presidente do Chelsea, como o Moses, que o governo que está aqui, o raio que não fala de aí, na tua não aqui, o nosso aí, mas não toca na tua que o governo está aqui, o raio que está aqui, o raio tu é tu, e eu é a senhora, o raio que está aqui. Que faz a verdadeira coisa, quando o povo não morre, que não aciona, não do rauxia na mão, não do fica, não para reunir aciona, pois pouco que aqui, o dano é para o homem da vida, pouco mais para o aqui, que eu quita, olha, I have a moral identity to do a portal of there are no money, Mautari faz nada, irmão, eu dou uma coisa para minha, eu falo para minha, que se mantém, o pai desse povo, o pai desse povo, mas faz nada, eu vou trabalhar com o tempo, com o First night, and they are a big mountain in the car, she's where the car made the time go on. You gotta have she'll get it. Don't mouth my mouth to go on. First night, I fought with one. Come on, let's go. I'll go for that, my boss, che porpolini e un uomo smarto e away. E lui è la signora che domani chi ha aperto ormai. O vuole che hai pronto a te. O vuole che hai pronto a me. O vuole che hai io dentro a te. Tu ma guarda io fai lo smarti e tua. Vedo la vai che tu vai che ma tu Mautari,
ui ko tāku te koe. Tokori mai ko māpā, tokori mai. Lamai mau no te hārea, skasi, te hārea, skasi e tua. Ai preste ni ko te ui. Ai, kau whai ki kau ki hau pati ngā wea tua. Ma ui te koe. Toi humati ki mau tau laki hei. Toi humati ki mau tau laki ma whai. Ai lama ni e mau tau ni a whiona tau mo whamati. Mo whamati te mau mo ui. Koe hapa mani e aupa. E lusa te mole mea ki tau kere. Ka koe ina ni te a whiona. Koe whaka mo ni ia. Koe ina ni te a whiona. Koe ina ni te a mo ui. Ko sihoa e wane a whiona koe kua lau ki tani. E a whiona mau whaka. E ko mokolo ke te koe te whakai. Whatautonu mau toa tua. Na ko futu e na whanara mau anaki. I hosi mani ki ka mau kot. E a tua mo ke ui hosi mani ki whewheni whanau. Whewheni ka mokuna. E a tua e ko tauki te te koe. Lea hora mai e te tau tonu. Ko koe ke tumu e rau te whai ko tau tauki. Ko koe. O ke tumu ke whai ko tau tauki. Hei ai te nau te koe ki o kau sāke. Ko tau hi e si hau mai kai te masema. O ne whaka koko o he ko. Lau kuka kuka o te tauki au ki ngai whai kukanonga. Ko plama ni e ko ne whakauki. O ne tauki au ki e hawa. O e mahono ni o tua mwhamai tō kuku. Tāu kina te whātau. Si e nā ka mā te vita. O nā ngalo si hausia ka mā makreta o mau mau. Ā mai a tō kuku whai o nā tau hi. Whai o nā whakura tau heo. Ko tua whai tau te se a kiona. Ko tua tau mori mori a. Ko me tāna ka kua. Ko e mori i e kuku mau whau. E whakura a kiona. Ko e tāku māma tāku a ahoa. Ko mau lotu atu. Ko ui tau o whanai. Nei hoko mai wai. I hoko whaki. E ki mamau te te koe. Whaku mama ni whanala mani amana ki e te koe. Ko koe tau ki mōti ai o tua. Ko koe te whaisana whakama. Ko koe te mungi hona no whama. Ko koe te tataki e hana whanonga taipi. Whae no whanonga, whae no whanau. Ki aho te he te rui e ki mautonu. Ki he i ka miti whae awhiona. O tua maafumafutoni e maupari whai. Whaho mamatara e mau sio te te koe. Ki mau iro le lei ka te whakau whae awhiona. Ka mai mori hi mai te mau te rata te te ringi. Ka mau whenana o te te koe. Koe ko mau tua o whanga. Ko koe o tua o tau moui. Ko koe o kure. Te ko koe o te tuhu uni. He mea ko tōna te reo hāwhanonga. E ko mau te tātua te te koe āho. Mo hāwhanonga ka mahi whatongi a ke whaka tātou. Ko koe mai ki hono motu a o māwhawha. Kau mai toi o whamini. Tō koe o koe toi o whanawaka tātou e te koe koe whai o takaki. Ai whamini ko tōpe e ngahi mai ki mai māwhawha. Whamone tō mo i matau ke te maulaunga. Ka whawhitai o whatou tōni ko tō hiro. Ko koe ke tua e mau whanala. Ko koe ke tua e mau ananaki. Ke tuka ke eik. Ka tuka ke kure. Ko ke tūtū i he mea ko tāpe. Ki oe a whiona. Ai mea ko tāpe he mau mo ui e tua. Ka tuke o e ananaki. Ka tuke o e kuroria. He mau mo ui ana mai o tua. Ko tāu te kina. Ko ke whaitau te kina whaitahani. Ka mai apsi ani o tua ke mau iro i ke rā. Ka mai mua e a whiona i kaitata. Ke tūku, tausi tūku ke a whiona. Aho ui mai ai. Ko a whiona ke whoki ki aki. Ko pau ke mau whoki aki. Ki aki koe. Ko moana ki mau toro tua e no te tope. Ko hake a te tāra. Ko e apsi a mamahini. Mai mū ko tope o tua. Mau whawhika e tua watu ke hei tāniti. Ka mai taloni ho ke resi ke te tūku. Ka mau tāpu aki o tua. Ko mau matara ke whakakato mai roa whiona. Ko mau o tuia. Ko mau kore.
O fai ko toa te hua o alo pere ko si sukalai. Nane a ko ki mau tō. A mau la ko, o rea ko ka peo pe he. Ora che un formato di patata, fai di sayone, come io e qui, dove ha fatto il protocollo, poi ecco formalo, come tutto lo patata che fino a dare la mai. Porque Manau como una joven, porque pequia pa, porque taula aqui, o arroz, vai ficar o pure, vai na Australia, porque a Barcelona, Masila, na Coalho. Porque Paul, porque Witou, porque Manau, Baia, Porto de Fatão, família, Caína, Maheli, Totope, o meu mãe, eu vou apoiar Espanha. Family, Aosha family, what we are. Mama Lord, Salaiki, Papo, Pagarotolan, Paganola, Utou, the family. Although you play a few money, so he but Taufa, or Kupitolu, family was in a Noa, kau tahu, que urunama e tamanho eito ele, quando não é posição verena, e é mala o outro. Pega tamata na fatoto, ele me apotou a ver. Pega flarea, estava aí. Faz a tapu, vai tamata, na catau, quando o tudo, quando o tudo. Tudo mama, vai tamata para ele, para o loto. O que cai por óbvia, que mostrou com ele. Eu vim na canal, pé, pode ter ido, mostrou com ele. E é hábito, família, por outro lado. Vai, vai, é fácil, é ali. Nada, ele, é tu vai, é pequeno com ele. Tá o irmão que aí. Tua fala lá. Se eu sair aqui pronto, lá no teu teatro, ia me matar. Me ama,
Mana o kawe au ma fua whatangia i he lotu sia si ma whanua. Whia ai o kurato. I he omo, mo tu whaki ora, ni ia, rahere ki o. Whikawari mo historia, o i peki a.
whanga i ke talauratapu. Kaya ka mua i whaimari e koe ni, ngā koe tautai ni. Hoka koe nani pōpua ki koe, ka pehe koe i ke manatu neri e. Kaya te au koe pehe e singmi kou koe koe whāni e. Ki mua koe tau hoka atu ke malangu ka osi, koe tangata e ki. Ko whakaukai te whanau ena, ko whero toko ua ko hausia, ka pau pikai ki hei ko kore atua ki e kore ake ki nea mai. Hausia. Ko hiwa ko ke tase Miss Pescoti ka ko e unga ko mau he siasini, ko e toko sea ke poate talasi ti. Ki mua pe hopa te ki lea manat me lie koe ni ko ke hopa te ke motou. Kai ta mua ki hui tou ki a tupo. Kuma a si whanau kaya. Kai condolence me sea o talasi ti William Clive Edwards me tona. Koe nang hamo e whina e mate kutaki. Te hange koe tatau ke ina ana ne komai ka osi kore lahi mai a pito tupo i kei si langa mai mo ua i he koko pe mo i ngā katonia i un tau korua i tōna o i kei te niama ni whainga i whātata e tai minu kore ana e whakakato ha a wholau mai ki ko silani ke tau kau ngā whakawheao pe mo i tau kanata e ki Palestini i he aho e ni. O mos whanono lahi i he ngahi whairotu o kai he whakawhetau ni siasini ka o maa ai kauna siasi o kau tonono whakataha. Kena kalanoa o he historia o kena kaiki koe ni me i toma hei ni ngawe i community, hei ni ngawe i tuunga koe Palestini o e siasi whakataha. Ko whewhoka o ia ki whakaake taha o e kena kaiki koe ni o si lawe iai na lawe me e whaiwikau ane a whi o no te whaaki ki spoti. Ka ko whewhape au ia ke te whaaki koe tamai. Tamai ki si whanau koe ni, tamai ke te mautonu ki loto tono, ka te heki si aswa whakataha. Te keti ngātai, o whiatu kara monu koe ni, te moe manatu me ni e. I ta whake koe kau nā me. Koe kau ene tātou e Palestini ai koe te kaunu. I sias koe taha. Ka pikai koe ngata ana ia, te koe kamata ana ia e si ngāue i siasini. Nei taulahi koe kai te kau senyale ia o sias koe taha. Koe i uma o mau o mau katama te moe kau Palestini o sias koe taha. O hange kai te kau, i kai koe kai te kau. O hange hataki, ka i kai koe taki ia. O hange o kone mai ku mawhai wahi i te kita. Ka wangi ka toko taha i kai ni se maa. Aki ki tōna koe ia o ko whekapako atu ai mana kine ni koe ni. Ke mō inu ai koe ta whaake taha ke tangata i koe ni o koe oua and my friend. Koe ngāhi kukata koe o e otu wāki he koa he kau koto i he mala e koe a koe he lotu oktober. O te he mi lea ka kaisi that he is omnipotent,
He is omniscient and He is omnipresent. But omnipotent o pēkua ka hakorataha, ka autua o all-powerful. Kaukau. I te whāhi koe omniscient, ka hakorataha o inua mea kotoa. All-knowing. Ka kono omnipresent, ka hakorataha is everywhere and everywhere. Ka kosio ko kaudea koe ni ke mana we. He tried to do all of them. Ai au toke tau te ke whaki koe o i lo, he got there. Not all knowing, but pretty close. Ke ta whaki koe o all powerful. La rana o mai e se a sipe mo kua pekia maua. There was a little bit of power in the way of leading this church. We get to hear it, but not like a happen. But we see now, we say, I need to be there. And now, Lahi, when you're on mine. But the Lahi, when you're omnipresent, being everywhere. But we can see that, we see here in the Lahi, because he was everywhere. He was in the community, he was on the radio. He was running around everywhere, didn't want to miss anything. I used to tell him, said, you've got to slow down, it's too much. Oh, I'm a heavy bandit, my malanga ka lost out. Well, he had coffee, my malanga got the doma, and then straight into his car and off to one of the other branches. He was always everywhere. But he would be in Christchurch, he would be in Australia. He always attended. How do I know this? Because I'm one of the people that pays his airline ticket. And he ran up the bills. I said to him, but he had to get the work done. So I said to him, we better increase his budget. But that's what it was like. He wanted to be omnipresent, to be everywhere. And while I might not look that old and ancient, I've been blessed when I was very young. So I got to know them all. And David Kautau, when he pulled a family together, in Usilani, Kautova, he pulled them together and gave them a place to belong. Along came Holani Offa, a very spiritual man, and instilled the growth in his of doing. He prayed and interceded for us in more ways than we realized. And then came Stephen. And he was a worker, almost a workaholic. He tried to do everything. He was gifted academically, spiritually, and in his earlier years, as Seth had pointed out, he was number 14, he was also gifted physically. In the time of the 13 years that we worked together, when happened during his reign, during his time, and right up to the last moment, we've got to get these signed documents. The lawyers have said we have until 5 o'clock Australian time. It was Wednesday.
See, this is important. We've got to get this done. If we miss this, we might not be able to get the deal through. If you can, turn around and come back. I knew you wouldn't. You know what you know what? I wanted you and I to sign this. If I now do. If I'm on the first church was Sastra e Asteleria. And I said to them, when the deal is done before 8 o'clock, I'll get back in touch with you and tell you that it's done. At about 7:45, I was here and I emailed the lawyer yesterday, here are the signed documents. I then emailed them and said, we'll love them. That was the last communication I had with my president and my friend. Walapai lama koe ni. Walapai now in Australia, all during this time. About 10 years ago, Wapalakia said, you know, we need a strategic plan for us, churches don't think along those lines. They just think and listen to God. He was visionary. He was not afraid to push the barriers. He even broke a few of the rules because he wanted to break through those boundaries to build up the church. In fact, I found him frustrating sometimes. See, you can't do that. It's not within our constitution. But he pushed it anyway. And I thank him for doing that. I thank him for making my job harder because we needed to have something done. We needed something different, a growth. And I thank him for challenging me. I thank him for being courageous. I thank him for breaking down those barriers that often held us back. You need people like that. And I thank him for it. But I want to also touch on the side, he was also a father and a husband. And now I worked with after church when he went home. And I got a glimpse of some of that. There's one thing I picked up about Sydney is that he was very careful about his networks and keeping up a reputation because he and never put my I forget that I need him on our way. I'd often say to him, Sydney, you know they're going to blame you for this. And then I'd hold the telephone out here, after a few minutes, I would turn it back to my ear. Oh, we could get through this thing. That's what it was like, working with this man. But we got things done. And we had fun doing it, didn't we, Cindy? We had fun in the work that we did. It was a good friendship. We disagreed on a lot of things. And I'm not going to tell you about it. He's taking them to the grave and so on. It's sort of none of your business. But one thing we did do is this. We didn't do it. It was during the meetings, during the services. We appeared like one. And so it should be. We will work done through our differences. But the harmony that pulled us together was you guys. That you needed a leader that you respected and followed. But as a father, many of us around the room are fathers. Sometimes I imagine the biggest fear that we have today, we haven't heard about it, but Cindy knew that he was going back to the
Sometimes you've got to slow down. I even told him to slow down. He never listened. We can either slow down and wait the hour, or we speed up and do even more in the little time that we have. See, he chose to do the latter. Rather than slowing down and waiting for the day, he sped up. On the radio in the mornings and so on. You almost get tired just listening to what his agenda was like. That's the man that we celebrate. He had some kids, many of them are before you today. And one of the fears that we have as parents is when we leave, what will happen to our children? And as a president of a church, there's a fear of that as well. Well, this is a candle that God lit some years ago. On the 14th of February, that candle went out. But the light of Christ is eternal, that it's always there. And we can find faith. If our little boy he is through death, he has conquered. What will happen then to Anna, Hosea, David, and Margaret, and Una? What will happen to young Wild, the sheep of the church that he was a father to? Well, he asked us to pull together and hold our faith. About 10 years ago, we had that strategic planning meeting. He set up a vision and to make every member, to make everyone a member of this kingdom. He often preached about it. Not an easy job making members that don't want to be members of this kingdom, but it is the big commission that God has given us in the book of Matthew. I want to end this reflection on the cross. In the book of John 19, about the 25th verse, it talks about and that Jesus, near to Jesus' cross, was Mary, his mother, Mary's sister, Mary the wife of Cleopas, and Mary Magdalene. And looking down at his mother, and looking across at the disciples that were there, disciples that he loved, he said these words, "Woman, behold your son." And turning to his disciples, he said, "Here is your mother." See, I know there have been tensions, but may I see the children, I see the bowl. Life is too short. Life is fleeting. And so we end this by asking you to remember a message for you. There is your mother,
Mahalo. Saya
Koe au tui pika te te au, ne o ko te kia, a te ne mo ui pe. Pe ronga ia mo ui mo tui pika te au, e kai au ki te mate o kai rata. E mo iro o mo ui au koeri, e te ne tū mai i o kunga e pinui. E hiri o kuri mono au mapere. Ka koia e te aka kano, te mamata ke au ha. Ai a te mamata ke au kule kau mau. E ko kuni mata a sio ke. E kai te kau hao mo kau toro a mea ki mamanu. Ko ui foki e kai te kau lama ke aru mo kau toro a mui mea. Ko sihoa na te kuaki. Sihoa te tō atu. Ka maro ia i te ai waka o sihoa. Cristiane oua e kusi. Ne ongo homo ua he fuma mahi. Kau hioro tona hini, uho i fia. Sātai pia sātai, eki hapa ia.
ka o e mo au. Mai te e wha manu mo le wharaka. O te rotola. O te whiwhi. Sākai pēr sākai. E heku ki wa ia.
hai a roto tai mi pia. E kai i roto a mea ma spesi. E o hae mai no whaku ui. E ui no whaku ui. E pui ana lea. E neo ni u. Moi ma ui. Ka koe hui maa kona. Ui ni no e ni. E no ka ngata o pio. Mau pas ni ma. Mau wara ko ko oia. Ve ko mo ko como el moro mau na como el moro mau vai ai kai e makukuse por como ya o ko nga i mau te nia ui mau ko no mau on na e ao mai ko tua o ofa tanata e a tua ofa tanata wa fica wa o feina no no faina tanata o fana tanata pe no ka wa ni ya o ni be o ofa tanata mau kamar wa ko mau a fica wa wa kai no se ai se as capo wa ko ya no ha ke au mau pas cima igual fama mama famosa kai ko rot pa vai oi ma oni o vai ma se si feel it mau au how mai me ni no vere tu na mana e o ele comunista pure nga au không mai ta nga to ko be kan ko a ka ma ha ko wi ma wi ma o ui ma on fai kai ma si e neon mo va kana mau kaua koe hipe tanaka kakata koi o mea ngao haki koko wa ma kai mau e kai ko ya he wame mo ya tono a te roa mau kai o kai pai mea kau sa o pata armai o oi lava papo oi ane le tau mai o mua mai o mai just para Roma kawa o ma fare mau Roma o todo ui tangata o yo mahos si ka so te no si o kai Maria, reito trofeo. Ne kai to to ai. Ka
Kamaka to te oi te kariui se mai ta si ono a ka u eni ngā oi kotoa oi hau kotoa nio mau e mate
Kapu Kekia, John Lomasin there, Rede Mau, Rede Tanok Kodote, Toye, Marotu, Avao Bofa. But I was sorting, what they sorting, or Momin, Sam, and Moses. Ubero Valia, Oboy of Oma, the Tota Motor. Then for those who are Moma, the Fanawi, a Mama Nimosanwa, Io, Talmimo around Woma, where you are there. Okay, for those who are the Matter, they are the head, half of Adam, for night. Without where you know, whatever be NOC. Therefore, it was the body. Or wherever you have told, have they have a fire. Wange hamohe kuna kotoa. Bobi ona wange hamuka kusie. Bobi na mata motere babe. E fiapi tushi ko permai. E go ho kaosia. Yamano tafua yo tutamaki. Bobi koto e mamai kera yo auna. Bobi mamai kufu ia mama o pokoka. E koe pare ho maungai aho, pe i ho haru. Ho mau ka os, ho maungai tau, o hange hata noa o lau. Ako mai, wafua e ho maungai aho. E maoku ai loko toto. Leo eiki put Elia ho tanta mai eiki ka tako. Ka ma ko wangi at mo alwa. Ka ma rawa Elia o ma mai mo pe. O mi hapi ia ke koa mo e kuoroa o mau sa vai ki la ko. Ngai ka o mau se ngai mo ko wi. Ke haho ngā ui no mau ka mai ui. E ke ngā whānau o lāngan ia. Ke ngā te kau tōru ai whakaofa o e ki o mau o wā. Ke ai ke kuma ia ke ki mau tōru ai ngā ue a mau ni mā. Io koe ngā ue a mau ni mā. I ke tōru tika mā ni mā. E ke lau wā.
Pea tāke e kāno oi ka. Uia I hoki e whahinga sino whakalangi. Mo whahinga sino whakae māmani. Kau taha e te unga e whahinga whakalangi. Pea tāke e te unga o e whahinga whakae māmani. O taha e te unga e la. Pea taha e te unga o e maina. Ka tāke e te unga o e ngai whitu. Ia o whai kea te unga o e whitu koe, mo e whitu koe. O pehe, ka mo e toi tō o e petia. O tō koe koto auha, e whakatō koe koto tai wha auha. O tō koe koto pākū, e whakatō koe koto te unga ia. O tō koe koto waiwai, e whakatō koe koto mārohi. O tō ke sino kakaro, e whakatō ko sino whakalau marie. Ka wau wiai a sino whakakano. Tā au wiai a sino whakalau marie. Ke whoki koe mea kōtohi. Ka hākora tangata a tāma kote kāna mo ui. Ka hoko e a tāma ki mui, koe lau maari e kora mo ui. E tāi hai kukua hoko e kora maari e, e ke, o whakakano, te toki hoko e kora maari e. O lau tangata, o tuk kora maari e, o a mea e whipe, o nou e tangata, koe tuk kora Ronga pia langa mea puna, ya mahu ke ia, e whainga mea e pū. E ronga pe, a yanga tuku kura langina, ya mahu ke ia, e whainga tuku kura langina. E hange ko tau mahu, ai I visio te a pū, e whok, tau mahu, ai I visio tuku kura langina. E koeni, e mea tala tuku ka inga, e kai lawa e kakaro mo e totoro, e hapos no ape ai pureana e kua. Uma e hapos e auha ai tai wha auha. E kau tātu hangise. E I kai te tau moke ko toa pe, ka te tau liu ko toa pe, I a koki mō me niki. I a hoi kemo pe. I he ifi whamui ai tau pite. I o e ifi ai tau pite, pēr e whatuku ai petia o tai wha auta, pēr kok tau tolu e riu. He kua mau ke ai he mea auhangi, ai tai wha auta, pēr ke ai he mea makeni, ai tai wha ngate. Pēr e toki ukosia, ai wholokola koia nai tohini, o fongia amate o liu ko ikuna. E mate, ko whaama ho ikuna. E mate, ko whaama ho ikuna. Koe huu o mate koe angahala. E koe malo hinga o angahala. Koe la. Kai whawhetai ke o tuai nei tuku mai ke tau wikuna I o tau eki ko sisu kaisi. Ko ia so ku kai na whaana. Ke mō tuk mau kai ngawe. O mō tuk le kina ai pē I he ngau ai e ki. I o mō ki loni. Ko mea ki he e ki. Ko mō whakao sia. O ki kai koe patolau whāno. Amen. O moe mua kai tuang e whainga maari koe ni. My family ke tau whanau ai. I a ungongo, mo tio kālafi, o Hello Queen, a koe whetia. Pai te kau, pare steni, tau ke tā, ilo mai sinea, māwau.
pere tu hanga. Pere tu afi. Kalau tu hanga, karena mengapun apa kata presiden ni lolotonga, kau tahu lagi alok. Ngokore ke o maluat ni mai. Kalau kata e fonua pe melotu, ko tala apui ya li muani. Mungkin ek ko apa ko tahu apa. Kaya tahu ke motua ko ni ke tongia e tongia. Ya ko ulau ko manu ta ko. E o foco ai tu ang family basi tu yang epikio tu ada hari tapur ibu foco Kopi moi, sami wela ya le bak. We uhi piau, we batu Allah, ia takata sudah ilo mai sit ya. Te pumo tahu, que tu Yesu, tamayo que também ele a neve ele faz fatomia e ele lotou né fala falada e aí na guerra do ele fala até presidente ao foi ficar o chefe da vai tomar lucidas dele o famalo que fio ao foi vai tal que a rua e Tariui na fai so de kilomesi de abeba. E fai ai fakana una ai fakalo tola. E quel fono mai e tau fuga dove. E che tu quel parlava fai na. Pau che tau va che to ma mo. Che to ma ma we da hokko te fono. U famalo e ko sia e talasiki te mo e fama ala mai e mai como ala e fai fatomia e se va di e siasi la moni pe la vai fora o firmao e ake mai me to ape e le leia e to o ofa de sino o famalo ma vai e kau i fi e hiva siasi ko se va di foco perché fu ya che bene tante che fu lo ya mana che musica ko fa no e ma ta no ko i ka wi fi na di no fa pe to ko ni ma to ko no e che ta pe to ma si dia ka wi fi ma ri na e mama pa ma ro tu fai e ka wi fi pe kwa ya si ai ta po kwa e pompom pe na fare azione di Dio mai si e le pa e a conforma tolo ma asi ta iba ni ma fa per le fa coloa chi è manava o e tamai così saia tutto lo langi potea o e aveva per noi fa o sabie e aveva quella da haen de fana we to nima sone lo mai si le aveva o pedia tu pobre o le aveva office di buona le aveva sare stanno le aveva o pedia mozione le aveva pedia che si e kita masih le kamata e ai ako a sioni ko mai sindia be waka
me ia ko si ai sias afitu i ne iafu wa o kiloa o mispa. Hiri mai ta so le ilo mai si ia ko si na petukutuku lewa i tonga pena ne hua i polisi piula ai sias afitu i he tahi wao no fitu. Taunai fa i lima. E ne ako i polisi koe. Pa pia i konga whaka historia o ku whakamanaku aku ai whenga ako e tamayo e ki. O sione ilo mai sinlea mei waka o toke tā o uspahina na nakau naua i he uraki fuofua whakotuku o e fōm taha i he polisi kopira. Pea hiri hona taini he polisi piola, pea koe ongo tangatani pe na hoko atuai i he polisi a piako a denisi. Ne hiri ako ai tamai o eikini i he polisi a denisi. Fie mau e mo ui ke ngā ue e tokoni ke whāmini. Ko i ai, nei uak whakaunga tā mati a sone i o mai sinlea i he ngā ue i he PG Airways. Aia e tō iloa mai i mui ko e Airbus. Pea hiri ne ngā ue koe ni kau taha whalau koe ni na e toka maki e kau taha koroa koe e a sona si, pe koe Ian Jones. Na e hoka kore wa ilo mai sini, ke ne ngāue, whakateki ni kāre, i he potu ngāue whaka-ensinia ai set CEO. Aia, na iloa koe A3Z, o au mai ke mai kakore. Pea lorotonga e ne ngāue koe ni, kumau whakatonga he whāmiri, o sione ilo mai sini lea pe tōta, na e ki ata mai ia. Pakakau e whaamiri, mo e nau unga loto, e whakafolau mai ki Nusilani, e hoko atu e ne ako. Ne tu uta ta mai o e ihen, i kai te iana whaamiri ma whalau ana. Ne whepaki mo e taau o tai mi he whanonga ana. He ai, e ne whakaukau, mo e tataki, ai te moro e ne mokui. Sasi whakata. Kau toma ku sila ku astenia. Profeta ku forma o ku to. Ke ko motor ai api ku fa. Dai forma ku mata pa. Ese mai e ko. Na de ku mi bo u ya. O au ke de to tau. Dai poco pe ai api lo toma. Ko lama ia mai on ko sias pataka ko kai toma ku sila ko ofa ai e se va ni ko tai ba ba fa ba ni ma fa mo ui e ta ba e pe ne hua e a pe a to ita ko polisi to ita pa ku sila e so ma pe ai isi e ma abbiamo le fai e a po St. John, University of Melbourne, University for Theologia e Sene. Ka toa mai apia ko koe ni, e whakapakato pe e whenga ko, tai ta tau pe, kai te me fie tuwa me ia, ai mau e te lotu. I e mau ki ngā ia, ai whaifa mou ia ka tuwa ki ko. Tala tawa noa e wau taki lotu, ne whanonga pe se wāniti koe ni e mai rātanga o e lotu. O atu ki hona tūma koe whakapalestete. O kea rātanga e taha, o kou man bere i ai. Na e whanau atu ki se ne e hoko atu e ne whenga ko. O tō tau, a tau la kuru. Tūtōni e se asi, ke whoki mai ki Nusilani. Fei lau lau e la e tuwange a ko ai foki mai o hoko ate ngā ue o kalani.
o winga o le ofa e ma le ofa e siasa. Pai whikau wāhe mai Australia, whoki mai New Zealand, o hoko o tare kita, o Siriana, Tikerikai. Nai maupoa sere o mai Siriana i maki, hono ura ki hoa. I pangai i fuka. Apai, ia lumi marina soa hailea. Ia e na whanau e toko wha, Meriame e na rosaria, e vita soa hailea, Makele, ea e vita hausia. Le maroroa e urakoa, pea toi lau hoa, e se vani. Koe re kōtia, I hok whāmi. Koe tangata e koe nā ne whakahingoa. Pea sione I lo mai si lea, koe re kōtia e pēse whāmi, ai mari pōua. Mau te iakahape, me weni I, o te iai hakoa. O whotu re kōti se vāni, pea moe tamai e kaha, ai mau whāmi pōua. Tu mo me ufa ma o ai ki dio kala mundo e tamai vai ia ye me ai ua na e to kana ela ve ka e por motua ne u ai tema na e to be ke mo u e tamai vai ki ia na tu fa ho ai fa mi ko me ai ua te ula ke kai na fa ere ia se le o mai sin le a ke mai pe da duro pe mai le mai na e kai kakata pa e ta ho na e pau ni pe e tolu o e poi o mai au nisi pe ko mau me na o fa e ko na de tau ya ilo mai sini bo mau tolu fa na na e hiri pe mo e ta mai o e ki fe uma pe mo no lai ni ma la coloro che ha fatto e o tuo con papaya e da mai e chi non ha finito ma che o che me ma o per ai cono il pilare no che muove se va di con la ora sono domani sì coi tata e che è bodovo la tokilava e venga per abbiamo toita nifo di sua fisi per hama fora himoa questione famiglia coi himoa mamma la che non ha e himoa uwa e sione per la sione che ripartire per le due hama himoa e sione ai lo mai koe ilo mai sini, koe koloa ia koe na e tupu e whāmiri, pea whakaam pokoloto, ke puke e whāmiri. Ai uhinga, na moe whakatau, na whakaimoa e tamai oe. Pea kou tulo, o hawa wanga i e whaikoa, e tuwa peke i whalawelate atu. Koe kairi koe o taaki ai hako I nifo, o kupau ke puhu pāo manoa. Ufanga fatatu. Na koe se la uhoua, ku more o monoa, kai toe lana, hofo I nifo. Pea wia ilewa, ai whaito o ne ngāwea I e kuonga koe ni. Na e ui koe ithromycin. Koe whaito o koe ni, o ku aia e tuanga koe nifo, pea tene hana lewa o whakanonga. O whawhie maarie, ai ni koe kota koe. Koe whaamu ai tapai koe ni. Ke he hoko a sione ilo mai sini lea. Hatai ni moha a. Ke me hoko kua ko ui e whakawhia maari pia ke whakanonga. Ki ha ta, ki ha kāngaro, ki ha whaamiri, ki ha community. Koe tā mua ia. Nai whakaamu ke tamai koe. Rodai Palestine,
mai kau fei kau ka inga lotu do ka inga o fafita e ko na fa amu ko o una loto ko ni fa ka to e ta mai o na e tai bia na os e mau amana kia mau tolu e fe mo no i wa sio mau tolu e ta fa ke ta kai a fio ma si go i mu aia e ke mau i lo e mau tolu ko le ke to fa ma ri ni ke fa fo ma e fa mi e fa ma ma dai presidente au foi fica si assim na lo tu ko e to ma dia. Oh, se vai, foi pandemia. Vai ficar com a gente do mais simples. Vamos fazer o de fama com então. Aqui com fome com tua. Mas boa toma para aquele de fome. Tu moa que o liu perdeu tá. O ifa no dia. Cai no arro. E telefone com a tua. O povo mata. E a pelo do tomar, pelo tal farra, pelo lá mari maior. Favor more ala. O hanga esse vale do dia. O lá lá tá o feo. E a tu que boqueira o bear. Como te hita. Foi com a foto. Na ficau o detalhe lo mais sinto a ver com a taua toca em merino é more off aí cosi suka assim é hangeiro da de sonho bom vai ou are e que more ma e pa fa mulher de ali foto mulher de foto off o sisu de unha que não tô pequena de a classe na que caiu que ate o tempo tanto o marona ia o alfa o me leva lá o papai que o mamá foi a ona o na dia o bonito Correto, ao Rio, ao Anili, Omi, Validi, aí Loa, foi Ficau, Tota, Senhor, Kino Majindea, o Cada, ao Rio. Todo Ngel, Walo, Puro Mahir, Odili, Doro, Walo Rio. Siso, Oitau Pau, Boi Muku. Pop the court was found. Came out of Noah.
Nima, moe waka. Ai lotu moe tau mau.